iPhone 5s da koi Jio sinabdi yani internet sinabdi yani but voice call ya jese kaino da tasen ha de koi iPhone jadi yang kuine satu phone ne ba moi long last hoina ba do moi da kaino VoLTE je yaw da VoLTE do voice over LTE do adu yaw da bai ne ba adu ilai Jio app am lai dana adu man download taro hapchin be ga dana voice call to de internet de siane voice call to ya ne ba koi iPhone masa ge dialer de di sanga to ya da ne adu de hajar ge ste yaw ge kai sa ko ekte se torom yeng gram ne to je koi kano se da ne si VoLTE have je masi je yaw da bagi ne ba phone to voice call to ya trip se adu go Jio sim ha pa ya da na te so I ham the high step by step come all of the body never smartphone or never say comment on have the Jio sim look the happy and either go phone to that I am but the no service and not all can have a sim happen matung the go status bar where the matas and I late and harisiam line swap to we have problems of friend the dagi paid over to turn on LTE on your iPhone je I know iPhone the LTE je turn on to biro hai ne ba sikmai to ne ha di to setting da chapiro setting da chapiro setting iPhone setting khang be na ko iPhone gi display de chana chingthok ching to setting sana yaw na da chang biro ko adagi mobile data na chang biro madu matung da mobile data je off lairaga di on to bio hai ne mobile data da once the mobile data is turned on enter the data option menu mobile ado mobile data on to matung da LTE select to bio na hai LTE select to bio long term ka nom hai ban si pa anu matung da restart to bio hai ne ba kaino da service tholk tar ga hai ne ko service thola ga de restart to ga internet pai ba oi ta di iPhone je restart to matung da nang Jio 4G network se o phang ne ba Congress na ya Jio 4G network the LTE the samgram ni ko madum matung da phone to ba ge de hoji hangbirak ko do phone to ba ge de Jio 4G app je thamnai da ai tablet am le ba da 4G yaw ba da LTE VoLTE yaw da ne call to ba de internet de pai ba ko adana masi app je app store da changa ga download to biro app store je changa ko khoi iPhone dialer di kuna phone namma ga phone to ba da to ba du masi app da changa ga dina download to ba ga phone call to ba ne ba yam thi seng la ja ne 4G ni HD ne app to download to hang to piro si video jang sai na app de download to ha ga solution ne am ne do khang da ba me sum hai ni ko masa to no configure to ja gi ne ba si hai to ga sum angang sam da dum yang halo moi dum hai ga message cái cả giờ lối nó chỉ tới xén tàu lối ya vậy chỉ ép tới chỉ ép sẽ đồng ôn tàu lấy về này có lúc này giờ sao nó có sự biệt cha tăng background đó tàu đó cái đi ya để text message calling cái cả tàu đó ép xem xung run tàu lấy cái đồng này nó uống lấy cái đồng này mà high quality voice ni na also with Jio 4G ni you bajang internet speed chu le hai sine hoji do 4G app je iPhone gi si app je download to bio ba du dum Jio 4G phone ya ma na iPhone kano da na te VoLTE yaw to bai ne Airtel go ma di ya ne ba LTE to ga ada Airtel jo kano 4G khatan ne wa ro ne hai ba ne 3G ga ya ro ne oi du VoLTE na te na ko oi du ne si khangwi ra ni na ko sha to ja ga